yera kwagamba ko munyankore aba on philosophy y'abanyankore n'umushika abazera kagira umwana we basakuza nimbishwe byo bakaba tusakuza bagana batugambire mu guturo batugambire merengezo those the etiquette of African philosophy nyenda haza ukora muzera yakugira ati atamashani utetaga atamashani utekibigore kikoje atamashani uteje yakashana nesana atamashani. Listen to me, nyoko yaba nakugambara ati muri nyankore on philosophy nana mayise ngo kora aturo musomo waba no ukore byo rukora obe no manya ngo hari ibintu bikurebe kanka konka in reality bita ijuri yakashenda umukurebe kandi sana nachi nesana entanga koko tageteyeze na sanachi necyose ngweno waba tari umunyabwenge uketwara uyu desana noza kushanga watunga bagenyi wacereze ijuru yakashenda ukisera munanga ryari yo mondiro noza kushikira abagenyi iki ofisera noza kuturuza mwejendesereze in these days obwezera abantu abaragamba nkaba Yesu bakagirana kaba Yesu obucereze ni kaba Yesu ariko kaba Yesu ariko kwe yet why Yesu akagira ati ndabashana nkentama konko munda bimbaga muzari yamukamwita muguma munje yashimu okuzunwa taro okuzunwa no koha Yesu echo kurebero cyitu noha kumurare mwabihari Yesu mwabikomera abantu buntu pereruka roza kushanga omuntu ari aho nogira umwana utukora ati yo neza kushabisi tirizo ukishoma ukahika ati no kwanta shumire I can claim the grace in the name of Jesus Christ arebenzu yananko muntu akaronde sente yakora yarinda yayombe kenzu konka bamwegesa ngwenzu yo no claiminga omusanga ahanzu ya arwazu rworiyenze rwenzu yanankara yango I claim that house in the name of Jesus. It's mine. Amasane tujya kubasabira abandi kandi umukirize kwaburwa uretse kugira ngo umuntu ngo yaba atakugira asitayine mu warahanga yetwaye abanyakore turi bigambo bibe hariho kwizurwa amango mu kwera hariho kutembwa so yokora no teka ngo all fire is of the Holy Spirit. Think again. Umuntu nabatemberwe nakorwa musitane yoteka nguriki walk iyo mwaba kusoma Bible zirizo kubanza English Ephesians 5:15 hagira ngo walk ye circumspectly. Waza kutera utambi obazo orebeye otaka tereki because the days are evil.